Витр намазының 3 рәкағаты. Витр намазының 3 рәкағаты 3 қиям, 3 иркук, 6 сәждә һәм 2 қағдадан тұра. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә тұру. Иркук бүгілу. Сәждә маңғайны намазлыққа тидіру. Қағда утыру. Иңілік кіші ният қылырға тиеш. Ният қылдым витр намазының 3 рәкағатын үтәргә. Халисан лиллахи тағала. Аннары құлларны күкрәк турысына күтәріп, тәкбир әйтелә. Аллаху акбар. Оң құл сол құл үстінә күкрәк турысына қойыла. Шуннан соң сәнә дұғасы оқыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аннары Фатиха сүрәсе оқыла һәм іштән генә әмин дейлә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Құр'анның бір сүрәсе яки 3 кішкене аяты яки бір зур аят оқыла. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Тәкбир әйтелә, иркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сәми'аллаху лиман хамида. Раббана ва лакал хамд. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаху акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Аллаху акбар. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла. Икенче сәҗдәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъәгатьнең кыямына торыла. Аллаху акбар. Оң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Икенче рәкъәгатьнең кыямында сәнә һәм әгүзу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud o'qila. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ondan so'ng takbir aytila ham qiyomga tura. الله أكبر O'ng qo'l sol qo'l ustuna ko'krak tursina qo'yila. 3-chi rak'atning qiyomida shulay uq sana ham a'udhu o'qilmay. Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin deyila. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ondan Qur'anning bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Аннары кулларны күкрәк турысына күтәреп, тәкбир әйтелә. Аллаху акбар. Оң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Шуннан соң кунут дугасы укыла. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Тәкбир әйтелә, рүкүккә иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рүкүк тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Рүкүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаху акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. Аллаху акбар. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. Аллаху акбар. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Табаракта я зал джалали вал икрам. Шулай итеп, витр намазының 3 рәкъәте тәмам була.